Dobar dan. Danas ću vam pričati o Shenshao 3x3 Wind kocki, koja je dobro poboljšanje od strane Shenshao firme. Uz kocku dobijete i uputstvo kako da je složite. Dok se kocka iz kutije okreće iznenađujuće tiho i brzo, kao što možete vidjeti. Unutrašnji mehanizam je poboljšani mehanizam Verdesove 3x3 kocke. Kao što možete vidjeti, ćošak je vrlo sličan, dok ivica ima jedan specifičan deo, ispupčenje na svakom delu ivice i na svakom centru imate to ispupčenje. Zbog tog ispupčenja kocka se okreće vrlo glatko i tiho. Preporučujem ovu kocku ako ste do sad imali iskustvo samo sa Rubikovom 3x3 kockom, jer posle rvanja i borbom sa takvom kockom ova će vam biti spas. Isto tako, ako nekog želite da uvedete u speed cubing, poklonite mu ovu kocku, jer će uz nju dobiti uputstvo kako se slaže, lakše će mu krenuti, dobit će takođe uputstvo kako se čitaju algoritmi i dobit će kocku koja se solidno okreće, odlično, tiha je. Možete je nabaviti na speedcube.rs. Kocka je kao stvorena za neke modifikacije. To je to od mene za danas. Doviđenja.